таң атпай, біздің үйге біреу бала таштап кетіпкір. Атқа кен, süt beş gerek. Hay balam, tigeme, anara turdu mu? Ne oldu? Tigeme, anaranın emçeği gerekli. Kim taşladı keni ya? Oy. Oy men kaydan bilem. Ay. Ata nesi taşlap ketken mallardan ne kılışat? Emne kılmağıyla zapçasqa satat. Özüzeli bak olağız. Going top down in that old Mercedes. Music loud, go ahead and hate me. Spare the net. Жақсыңар апа. Жақшы байланайын. Bu kim balası? Benim balam. Kempirim жаңыле туду. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Баланы өкмөткө берип койбойсуңарбы? Эмаргин маңдайына жазганын көрөт да. Сен ага кабатыр болбой эле кой. Баланы баары бир эч кимге бербейбиз. Warmer days are all Баланы мен өлгөндөн кийин албасыңар. Тирүү турганымда эч кимге бербейм. Ошо. trying to be like you. Биз ушул жерге таштап кеткен баланы алып кеткени келдик. Түшүнбөдүм. Кайсы баланы?